افزاروکê bêguneh bi rojanê dibin qurbaniya biryarên çewt yan mirin di Zeryayê Ewropayê de. Ciwan zarokên Kumayî li ser erdê li Kurdistana Sûrî êş û azarên vêrewşa xirab dikişînin. Sala nû ya xwendiniyê ku 2015-2016 li Sûriyayê dest pê dike li gor biryara Wizareta Perwerdehiya Sûrî roja yekşemê 13 Eylûnê ye. Malbatên wan zarokan xwe amade dikin ji sala nû re. Her wiha xwedanê pirtûkxaneyên li herêmê pêtiviyên xwendevanan pêşkêş dikirin. لێ مخابن ئەو پێتیڤی بنرخێک پڕ بلند بوون. ئێستا مستوى مدرسەیە بەلشێ و دەبینن شش هەفت ڕۆمان و هەیە بینش بنی ئەزمە گەلێکی کێمەنەوەکە پارە سببنا عالم قالك هجري تشو اوروبا ويا دوا اسعار جران بونا دولار بلغراد مكتب متعلق بالدولار دولار بهاد بين رقتنا سر دفتر ده ورقتنا هاوڵاتیەکێ دیار کرد و جوداییەک پڕ مەزن هەیە دنابینە ئیساڵ و ساڵا بوریدا سەبارەتی نرخێ پەرتووکان و هەمی ئاڵاون خوێندنیە. خودین هم غرادی مدرسه زارکی خورد کردن برای اینها هم 2000 کریم امارتی زارکو همو پکتاین اینها از دهاج دینم از غرادی زارکو خلاص ناکم این هم دفتر ذکرن عم يعني مطالعه كتابات كن ان شو زاركي مي بي مدرسه خلاص كن بي كتاب بار زاركي ما بي كتاب كايساجي معيشتها يشرو بي مدرسه زاروکن کوردستانا سووری خو ئامادە دکەن ji sala nû re û hêviya pêşerojê li ber çavên wa bû. biryara Wizareta Perwerdehiya Sûrî ku roja yekşemê 13 Eylûnê dest pê bike bi vekerina dibîstan û xwendiniyê. Lê tavê kêlîkê Wizareta Girêdayî bi kantona Cizîrê ve ya ku peyedê û hevalbendê xwaragiyan dî bêdeng e. Lê bi tenê biryara çar zimanan belav dikir li hin dibîstanin li herêmê wekû Dêrek, Rmêlan, Terbespiyê, Qamişlo ew jî zimanê Kurdî, Erebî, İngilîzî û Siryanî ye. Lê pirs jî ew e gelo zarokek 5 salî wê çawa kariba çar zimanan biwergira. Berzan Hesên Girkê Legê Ark.